Aner mala ken yam kana diala kontin barwanye lingwa seme. Nuer mala. Ken yam der aner mala kana diala kontin lingka right ni ka Nuer online TV channel. Enda mandonation kwasnyak nong ye right me. Ajo ban lingwa seme jena kasal pakema yadi magora no dera jelinga gwa. Woje chio de ni tin kap ka yo kateleka. Ken yam kan konwo ka jan lera me. Kone me a order mi be ka kirma yadit. Kata dana ngayen wo che kume che je yar kaje but kenya makan konwatin content chiri jiaka longre kume ka kirma yadit gore jen wone mi jira me jidit kanwa online TV channel gore jen wo gender channel der support der subscribe kadi notification bell der je twine kadi share ba der ja ko ngapin a joban lat gwaseme President Kirma Yadit order crackdown on God's name in the army payroll. Kirma Yadit, watch a mot chaje your pin. She order chaje tup. She tobano and ne diala content short kien ka payroll la gwada dan and come ka de ni yotin. Ano a short kien come karar. God's name alode ka short titereya mo titereya kumeka ki ka short chaji ken chaka ngach. Ni to kep kan yo kateleka bano writing along dobadan non God's names ka de ni SSPDF South Sudan People Defense Force la na ro ni siang tele yo re wika South Sudan tele yo re kam ke de ni tele yo re kapke na me one of the factor mi yar kume South Sudan God's name ka shooting kon tin kap ka yo ka chicken tin ka kam ka yo rar ka shoot ken jo len kona me be ka kirma yadit jo mi cha tup ki order mi cha tup mi cha kam chief of defense forces President Salva Kiir Mayadit che strong directive order che ja kam kweran pai kwany men shalka dawa turjong men chugwa wut ka men shalka me pol nang jajakan Kiir Mayadit ngaje jango te karek poinde jen kare de nika ngom tobe order kaje chana jome chana jomling ba men je kwenya during the official takeover ceremony of the newly appointed chief of defense forces Dawa Turjong. The Chief of Defense Forces, President Salva Kiir Mayadit, issued a strong directive aimed at reforming the South Sudan People Defense Forces, calling for an urgent purge of God's name from the military payroll. Kajomo Chaladajan, Tobe Jo me ki kama Ramadana pa kwany ala new Chief of Defense Forces Ramadana kwedeni. Men chala the gwa root commercial ke pol nang enwone should dialten kon tinterei pala la file ndanen kutisho de indial tegeten tin kap ko yo tin should ken tegeten katela panken ajanna mani adomi jak mishalat ka kor gwanno ber mitoko yo ka je ka dinin kon tin kwayula kap chicken to desha te kare doro ken mulat Kiir Mayadit go ba shona ba ka shot jor biya dil ngaje nodi te ne te ngont la ran wad la ja chude ba kap ka yo mena gadi tien dio je ka kor gom ber mi shu la jalat ken go jang la ken ka gor pinya mena gad ken mena go ken kap ken ka yo mena man plan ken det ken kap ken ka yo so na me amla malalat ken isha kwa ele kujino mi atwok kie si atwok mishit ken mene but right now it is very clear ka order dana shanguna Kiir Mayadit I know titiality ka twok ajana I direct you new Chief of Defense Forces Dawa Turjong to address with urgency the issue of God's name on the payroll. This malpractice is draining our resources,
and demoralizing Union soldiers who put their life on the front line. Let there be no compromise in cleaning the system of God's names, Kiir stated. A generated tea to cap yuti kadishut can take a file ke. Guadana cap yutin kashikan to desha waken jacken real army needing contilet din chatting din charge it up tin yin kanwari ko kor nina na kanwari you know telene ko kin and big you began ga shambang lora bang shagor a yelara talk a la ghost name signating conan sham ka yo bang karodian ghost name teneri ashuken chaga chore tichi exist chicken tanat kaneti shilu tanat kaneti tishieniken larijin wo jindech kab yuku dundo tele majmi wi yot bi kum kir mi yadi bi je kulel wak a cikir mi yadi chawdar mo ci jetu a jani a shot kene ka chot karar cho dialti ka chot karar ko ba yo ba kul ngaje no waka ka de nitin konta ngai ken wotiten neme dewo je kan yelo da kan yana ngaje gwan go batika korutu ngwan lung to bi to ka batene da ngwan lung to bi jendesha again tool SSPDF menen yenema so Sudan People Defense Force mi jogo kenu woje shio ne dialati ka direct mi be ka kirma yadi the president of South Sudan eno woje shio ne dialati ne bi adel ngaje no ne ki tool SSPDF to work bi adil ngaje mishit kana mone antama loka mishit kana me anetin council members even public especially jang chikana no direct order shangune kirim yadi den wo take show nente ba chot ka file ngai kana gwan wo message me we keke ka yarana ka ko tele dor ko kente jaga yon tama ray kuma ka South Sudan People Defense Force ger jang alon tam jang ka ni content bichu ko mu wa shoot ken chotrar dawa turjong a genere ganyam en bitu ka kirma yadit ko neden konin jaga yo kaneka yelara tok ne gwa de dane ne ke 2013 meche kor meche to kam Nuer kana jang cha jang dial cha ka shot ka SSPDF lat ka shot menten shot gware ala nyar shot doli enaran men gok men anything me de la region ko ba yo ba ko le cham ke ja jando badana lat ke kan to chal ke ghost name chicken bray bang chut ka ngare chut ka point kirma yadire kana ne ka ten county la generally kana de county lat ke community ke lu eno bi chut ken bu ko rej mera mi sha dej bane kwa yo kwa la cham ko do mi sha jan kiri ramadan an kuni dialti registered mas SSPDF soldier ko na chala la de kire ner kona tiang payrol kangane ke janka. So this is not just a ghost name issue, it is the system that was deliberately designed to loot the nation. She came yadi dan point ramadan nung narech minung de nirech male de nirech mangar de me de bel ekire thousand of jang te chala rech ala de ni ko ba salaries ba kula kwal. What do you guys think? Name a reality. Me George long chi me data. Antem right corner. Katobia kula ngaje no ne. Kirma yadit she guru no jen. Beneke bike fail ka gwada dana wukwin kweru woben. Ko ne ti ka ne de content dong de kwany. Okay. So name a pure corruption and it should be stopped. Konga gen wona ka 2026. So la reality and this payroll sha show jana sha galatina thousand of jang to cap salaries a can content take sure shall ka ghost names chigne ko ken so looking me yadi do run balari ka jabala puch so gorjano ba ka clean up all of them so big bakula luaran kire kangu ka parliament ba pal ka je ka gwasan be so ghost name kane kim yadin ma shig ne dial so jo me da gwano de yenaling ngai kono no real na orden ka ke 2026 election ba shi na ba ka ngach
ru nu shurwa pure kareu jino jindech jino jinche bela civilian ba haji kula ngajidi so kujamo ne de content cham ka yo ka jang jen shane ne ghost name tin kon ba clean out ka jang ken kim yadi tichi wuti kan ka cham karun dangwel ngwan so mi bejela la talk that is good but I don't think no belet bana me a prayer me be ka community tin ko ken ko changa jeno yudi al tuke ko ka ni wo ka jang den kon la di ne ka wo ka ne de kon la tin ka dor ken ko kap ka tama mena god tika ka shoot na me beje long by the way so anyway amugwa it is a good news for everybody right with the Republic of South Sudan and ba God's name ba ka clean out so the system ba shwa clean amugwa dundo kirma yadit yor no rode yer tama ko be janka be kana jitere ko kan jangten konen ti shot ken te karech ka payrol no ko le cholo God's name woke so tell ne ko ken jiga yuka kan 14 years kede ko larno let's say it start from 2013 a bit kujame dong 12 or 13 years so de konen wodi ideal konen chamka South Sudan liede men gole ka jang ne de konten jiga yobane ko kuma SSPDF ka jang so ne tel ne ko ken kula kap mi yenen yen Nuer ku kala te ko dong de ga yode kan ga but nothing tel mto jen kuna al te ga jen wo brod mar ka kin mi yadit ko yob ko jek so payrol ke le cha tien ka shoot jane jen dana to so jen bi ngai ka direct order ran cha nguna kem yadit no ne de kone be yar ka janka kana me ba we am jega longa kem yadit ko cha jemi no me raina am right kone I don't think about no community jane in wo ba shoot ken ba ga chodrar ko tek tin mandini en rane dig by the way wondering how come be ne dial be ken de ne dial mana gad tiene men en ran kadran dor tin jin dor karwadu so anyway again la to ko mishi korea to la ne dial ken de ni kano system mo ba which ba yoka ba cham ga jele na ne no itel de indi ka bat kap ka pin kap jang ka pin che secure kim yadi ko kor go no bar ba ta me che gu jeno but karik to wan buto ka ba je palan kir ka tin jeg ko na lede so jen mo gor jen wo de ghost name de ka eras de ka wo de ka removed and ka kume SSPDF so Sudan People Defense Force je tiang ka jang jen la kona la ne won anyway si ajeling jen no no ene bana je gamu de dien chuje pro jen o jen bilar bi nyane ko ken ko chuje pro jen o jen bi subscribe ka Nuer Online TV channel ko bi roin bi ko la lingi bi ata ka mar bye bye